Jadi kita keluarga papan, ula-ula papan. Asa sada kahita sada pakadeota. Anon ang guna makataw doon ng mga pehon pasata bedo ang mate. Jadi gabi majalah oras. Nung nga natapap kami hula-hula papan iso. Laho pasahat kol ulo sabot. Dalan nami mo. Mangino dohat daripada. Ang giyak ma sabuk dia mo panggabihan, sabuk manang parporasa. Mana po di ak kanauli, mana po di ak kanarin gamon, dia mo sa luhuk na kumparan ni guru nami, dia mo ak kabere nami, dot, ibebere nami, ipartikano. Si donon nami, dia mo bere nami, sa luhuk na kumparan ni nabor nami. Di magasan, dia sendiro hamamu, nababor haton, nabor nami. Ang dia ma, dia kuat tay mana, di siamuna asa perjabar di arazaon na pinatuban ni duhata imahanguluan na sa lelong nilaling na yun nang diamu pe sa loob na puparana maninggalot tua maninggalot na sa ngapong ma napor namin ang diapuna doron namin so katalis tua diamu na sa loob puparana lumak sige juang lumak sa binabuan manang di dia pihamu na puparana mula-ulaw saya di simamu di pasi-pasi duhata nabotan aka pasamotan iya na poro namin mula terodohon namin tuhan teribata ilo tuat taro hagabiyo titirdo mananak titirdo marboru marpahok puro di anak marpahok puro di boru seres yala sono don tamaro di tamadok mula ke tuamak teribata ileo don ang gantang nyur alay adong dobe beri nami naso sikot dobe dapotan si rokak ni tobi ang giyang ma di barborhak ni napor namin di barborhak ni guru namin di basa tuat tama rokak na uli rokak na denggan makira masin na daw majoma siya na jonok kirokak ito di muate bere jadi songanima hatan na uli hatan na denggan ope sa mahita napasahat ulus sabot basa matuang momang atahom ma jala hamuma na mga peon ulus sabot tu purta. Jadi leburu mengarungi habison makaparaman di bawah. Selamat jalan mari leburu. Selamat tinggal mari korporasi masalah tu maka pinoparmu. Leburu dan bisa di pasar taima plus sabut. Mana boleh dahuli mohon mana tidak lihat tu selalu na pinoparmu. Songonima ke pasarmu. Dan amang parmusik. Reng marino Langis ni datur mami Oras-oras mamu sa loob na ya mo sa loob kumparan na asa tipo at yung di rumah tujuan na yung isobo nung gabi na poro namin no sari maduon sa gabi ang mahamu sa loob na kumparan na aka sundo na poso asa doras mato doris ador ni purpatua oras-oras mamu toris saat gabi jala saat matu na mamora saat isolu saat matu butian nungaw masahat tami sabo ni guru namin saya mana buti na uli mo mana buti na denggan sa may sa luhong na leleng mangulu sa tupang gabihan sa matuparurasa so lima hata na uli hata na denggan ya cara permoponon masatan maluang mo amang guru Mau dia tema raja nami bolo benar sada pangapu kami raja bulun las marohatta ale partikiro binasa manusia itu hamu tulang nami simbolun songon napasahaton udah mabuhay tikyo di parmopon ni ibotomon pinasa pada raja raja simbolun John rumah tulang yang nama menggabi mana putih nauli pawon binadenggan ma di kuliah ni naporon di hawa kami parna jadi kamu tujuan nerion dan kamu gagal jamu na porona sehingga jam matuto murmuna di hawa kami tunggu sorry be kata cek kami tulang muna balas para muna kang corona itu tulang itu sorry be kali tulang mau dia tema tulang raja simbolun jadi mau dia tema talu mobil mah di hamu raja di dalam sahutan nami
Raja Nabi Raja Dewa Sahuta sadado hita nomor Dewa Sahuta di ulau di mana betul sada suhu ke hita partikenop memang pinasa matu harus songon nama nauri ulau tadi mana betul di parmoponi dainawan partikenop pinasa matu hamu Raja di Dewa Sahuta Nabi songon nama nauri ulau ta Kemudian dengan dibaca lima apalagi ulang ibadah hukum berkata-kata lima kali lima ulah pangopon. Jadi ison tonton rohani dengan muna dengan sahura lima naking namun di pasahan hula-hula papahan sila sangat ulus putih udah sapu angkek betul menabung jauh nilai menabung dinaringkan di udata di mana buton asal balik tengah panggabi kemudian seteluan ang magabi nakakulabaw ng idahan kung masih kau luluan betul asal ini setelah tua nga balik rumah itu kenapa mo asal di batano sila tua hawas may tao di pangawa sasan sunuma ito kinatiyan kahuman tinatang bulan nung asahat ulat tadi bagas sa dayon inaulaw pangupon ulaon sawi matua sa meta ti paggabiyan sa matparasan asa toktong maidongan Tuhan amang sa kami dengan muna dengan sauta nautan pusatan untuk mula dengan dihita mula dengan Tuhan Sabudima mau lihat tema di hamur Raja di dongan Sahuta Nami songon nama nauri ulat tadi parti keron bibir Raja Nami Raja Bulun Raja Papahan tulang nami si tanggang si Bulun asa pampok kau atau hadir Raja Nami asa dia kuhami siap bona suhu parti keron memang binasa matuhamu dus marohamu sadado hamu abang Papahan doho Raja si Bulun. Jadi mulai ate mah tado tuduh ata mengasihpun jala reta ulika ima di acara perempuan. Mulai ate rodonong nami tuamu amang baru nami ima raja si kota. Bisa dari rohamuna, ilus di rohamuna patu pahon ulah-ulah sangat na baru nami budak kami amang baru. Asa donong nami mah dilas di rohanami hata pasi-pasi budak hamuna. Asa baliktang mapagabi kumadakos kaduan. Ari mudo gabi ala tapas do hidahani marsi paulo doa. Betul. Dia muna sa loob ko para ni day mo. Kubir kami do sa dari doa muna. Lasro nami ang katulang muna. Ang giyama ng tubugan niya. Totok sa dia muna. Mas yamin-aminan so lapak ni gaol masih tukol-tukolan so masuak di roya. Ima pangiruan nami di hamuna. Tangyang nami at kiningan ang giyama meninggal tua do asa ngabon di barborhat ni buru nami di Batikero. Betul. Ope emang buru. Ya itu lah gak bisa. Bisa luhut akka pasugabe. Songon sikat di tangang nami. Siapa me di pasabu muna tua madia barang muna. Adin dia tua muna. Asa dohono nami so kata di tua. Asa harbangan madari turura. Badajuk dalam tujabu. Hata nauli hata nadengkan hata pasu-pasu nok barat kami. Apu amu matong hot matong anisabu. Betul. Pasatay mo Batikero nama. Mau lihat tema Raja Nabi mau lihat tema dia mata debata para siro Raja Nabi Raja Bulun Raja Papahan sada pangguaran do dihami dihamu sada huda-huda nang tulang nabi si Bulun sada papur sayang giat batutu mamita masu amata debata hujuran dari di pudian mi dari nangon na bostang pada balik di botonun Raja Bulun nang binasa aku nang isabuni Itami yang dirajai manapun nau dinadika maka komporanna dapat menjumpang nani carahan yang kapopan tandu mobi ma berewi na duwe dapat masirokkan di dardina jawab kami Raja Nami dohoron nai masongan hata pangapu Raja Bulun Raja Nami harabangan budala kehuda balatu budala kucel hata nauri ditami yang dirajai saluhna tulang nang hula-hula nami tulang nami nama urung mu Raja Dewa Sahuta Nami manauri ulau di mana betul jawab kami atau kami bayangan kok martongani jari saha-saha disuruh maju tu saha batu bertiap di garas rumah saha tahu daun di mana dupak takok ni matanya rion ingat parmoponi dari daun nasar ima tuan Raja Nami Raja Bulun dihitan nama budak-budak dari mahita siapa horas soras mau lihat tema di Tuhan nama
parti tenor siko pasu-pasu menjadi pinasa maturade koki matamnya yang raja bolon terus rohamona. Pertanyaan kita,